Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wenye wako katika ndoa, kuna vitu tulikuwa tunapigania wakati tulioana, kwa sababu hukuwa unanielewa vizuri, hukuwa unajua ni nini napenda na nini sipendi. Lakini saa hii kukaa na overseer 38 years, kuna vitu akifanya na overrule. Kuna vitu siwezi kuteta saa hii hata akifanya, kwa sababu nimemsoma na nimemjua. So kuna vitu zitatusaidia wakati tunakuja in the house of God, tunaona tunarekebishwa. Kuna vitu zitarahisisha maisha na safari ya kwenda mbinguni, kwa sababu mbinguni hauendi kuzima, ni lazima uvunjwe, utengenezwe, ukue mote, ukue shape ya Mungu. Sio kila shape inaingiana kwa Mungu. Kama vile hata kwa nyumba yako unaipanga vizuri, kuna shape ya vitu hauwezi nunua ile kwa sababu ya mwili. Kuna figa ambazo ukivaa nguo za aina zingine tutakushangaa, kwa sababu ukivaa nguo ni lazima uangalie hii itaenda na mimi hapa, unavaa tu kufunika uchi. Si Mungu atusaidie. So ni mwezi wetu wa kibali, na Mungu alinena nasi about kibali, na tutaendelea kujifundisha about kibali kwa sababu we are almost finishing the month. Na ni vizuri kama wewe bado hujapokea kibali, usivunjike moyo. Endelea kumwamini Mungu na kumtumainia na kufanya vile neno lake linasema. Haijalishi vita ambazo vinakaa in between us na kibali, lakini kibali is our portion kama tutasikia neno la Mungu. In the morning tumesomewa Isaiah 1, ile inakuwa inatuambia tukikubali na kutii tutakula the good of the land, lakini tukikataa tutauawa kwa upanga. May the Lord God help us. Ili tusikie na tulitii neno la Mungu. Kama ile neno yote imehubiriwa, ungekuwa unaisikia na kuitii, ungekuwa mbali. Amen. Lakini kwa sababu ya ignorance, unaangalia nani anahubiri, unasema ni wewe ulihubiriwa, kwani wewe ni Biblia.